Slovenačka grupa najavila je zatvaranje proizvodnje u zagrebačkom Hromosu i otpuštanje oko 100 radnika. Trend kolektivnih otpuštanja rasplamsao se prošle godine kada su poslodavci prijavili oko 2600 viška radnika, piše Antonija, novinarka poslovnog nedeljnika Lider. To je skok od skoro 70% u odnosu na prethodnu godinu. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prošle godine najviše kolektivnih otpuštanja prijavili su Bjelin u Ogulinu oko 340, papirni gigant 190 i najveće hrvatske banke ukupno oko 240 otpuštanja. U prvoj polovini ove godine neslavni rekorder Gredelj sa oko 230 prijavljenih viška radnika, zatim ponovo slede Bjelin sa oko 140 i Vukovarska kompanija za obuću sa oko 110 otkaza.